abantu benshi bibaza ko Satubi azi kuririmba aho ngaho sasa Satubi kandi ari umwami dufite hano mu Burundi. Satubi ntabwo azi kuririmba ahubwo umuziki ndundi ufise agafresh kaduga ucuka bona hari fresh kaduga ariko umuziki nyarwanda ufise agafresh kamanuka ariko nyama dushaka iterambere ry'umuziki ndundi itorishakira muri Big Fizzo kubera oya kandi aguma sohora aguma bakubita bane nane aguma jahajya abana bahindura akakuta ama rap akagaruka Satubi arasumbya cyane gose Big Fizzo mu bintu byo kwidandaza aramusumbya kandi mu bintu biri creative eka no gukora akazi aramusumbya ubu tuvugana rero kuno ibintu bimeze mu isanzwe waje usanga ndiko ndatwenga ati nako ndatwenga iki nako ndatwenga uyu musore Bifes on the floor hamwe n'uyu umupapa cyangwa se muri legend wacu Big Fizzo Big Farious hamwe n'uyu muri legend wacu kandi Roriro aba bantu batatu baragize ubwoba bagize ubwoba gusohora indirimbo muri cyagihe cyangwa se mu misi iheze aho Satubi yari yiganziye akarere ka Buja Flavor wenyene ariko nta kuntu batagerageje barapushinga yabakiriko aragerageza atangura guponda indirimbo za Satubi cyane cyane yihumtu ngo niburobe vraiment ngo wapi ngo ntaziyiko ngo reka twe tubahe indirimbo yacu na Daboje once again nawe narabikora aravuga ngo asha iyi ndirimbo tubazaniye iyi ndirimbo ni noma tubazaniye asha nikomesha it's a warning nikomesha kabisa ariko ibyo bakoze byose nta musaruro ntamuke yavyatanze kubera ko uyu muhungu cyangwa se uyu musore Satubi Satrama Bafre ahakarere kose yari yakifatiye Hello bakunzi ba Trivial Dreams turabaramukije bivanye naho muherereye abari ku mpane zine z'isi abari mu ijoro ari ku mutaga mwese turabaramukije aha rero twagarutse tuzanye umutumire wacu kuko mwari musanzwe mumuzi yamenyekanye kuri no TV cyane ku kiganiro asanzwe acishaho citwa ngo The Update akomeza updatinga cyangwa se azana ibintu bishasha kugira ngo mubashe kumenya ibigezweho so rero turakwegereje bwana munyamakuru. Murakoze cyane munyamakuru kunyegereza kuri no TV nubwo isanzwe mengo isa nkaho mengo ndayimenyereye ariko ni ibyicobero cyane gose gukorana namwe no kuri ndabashimiye cyane gose. Ya urakoze cyane uyu musore bamwita True Boy ariko yari ngombwa wenyine kuyivuga rero neka asure yivuge dusanzwe tumuzi kuri iryo zina ariko True Boy ni umuntu ki akora iki babashe kumenya neza umwirondoro wawe. Ya izina ryanje ni True Boy niryo mu myidagaduro banzi ko cyane gose sanzwe nkora kuri no TV ndongo higaniro The Update nkasura kandi nkaba manager w'ino TV nibindi nyene sizi ko ari nguma ariko nabivuga byose sawa reka tugarukizaho murabyibuka abakunzi ba Chief nari namuzanye hano ari kumwe n'umugore wiwe yari couple nziza cyane mwagiye mukunda muri benshi ndetse bamwe na bamwe bibaza ku kibazo cinshi ibibazo bigiye bitandukanye ndetse uyo bararongoye cyangwa se mwese mwabyiboneye yuko afite kwanza bag batari babonye kino cyambere ko kandi ni umugabo wubatse ndetse afite umwana umwe rero turakwegereje bwana True Boy mu kiganiro cacu kimyidagaduro rero twashaka kubaza ukuntu ukora bira biganiro ni gute wiyenspire kuba mu kiganiro cite The Update kuko utacise irindi zina mu Kirundi. Mu bisanzwe reka ntangure kuri ako kantu warumanze kuvuga bwa mbere yuko abantu benshi bakomeza kuvuga ngo mbega buga yoba yararongoye canke maze kuronka ama feedback menshi cyane gose kuri ico kintu aho nca hamwe ari narigeze kuja muri biro iraho kwanza yari muri banki runaka maze abarya abakozi ba banki aranyitegereza ariko arantunganiriza none wararongoye yubira none uyu muntu ambwiye ngo kubera iki rero maze kuronka ama feedback menshi cyangwa se ibintu nyine abantu benshi akuna kumbaza ngo wararongoye
nkiyumvira narongo hataragira ehe nta myaka abona mfise ndi umwana bikancanga nanjye nkabura kuno bigenza hanyuma ikigira kabiri naco wambaje ku kijanye na the update igano nsanzwe ndaba hano kuri Achieve Your Dream TV mu bisanzwe umuntu wese akeneye kumenya what's going on niki kijambere umuntu wese abakwiye kuba informe akamenya ibintu bihaye bikogwa muri aho kanya rero muri the update tubaha amakuru ariko aracaca no kumbuga nkoranyambaga zitandukanye ushaka kumenya niki kijambere ku hano ku isi cyangwa se hano cyane cyane mu Burundi uza kuri the update ukacumenya ngo bimeze kunuko ariko cyane cyane twibanda kuri music yacu ndundi music ya Buja Flavor ya rero muri iyo ntumbero nge navuze ngo reka ndabazanire the update ya urakoze cyane ndumva warahisemo neza none kuva watangira ico kiganiro hari itandukaniro rimaze kugaragara cyane kuva ku ntango ndetse naho geze ubu rirahari cyane gose ubwa mbere murazi yuko intango ibigoye misi yose yego intango ibigoye byarangoye n'ukuntu ariko ndafokasinga ubu rero aho ngeze ndabona yuko hari abantu benshi bamaze gukunda ivyo ndiko ndakora baranshimira cyane gose tibandanya turagukunda turakwemera urumva evolution irahari vraiment ugize neza none tuje nyine muri yo the update icaho ibihe biganiro cyane cyane the update tubazanira cyane cyane ibiganiro vya mbere tubashiraho ibiganiro bijanye n'umuziki ndundi ariko nibijanye na politique bukebe turacishamwo ariko na cyane cyane tukabazana ama content ya content ushobora kureba ushobora kumviriza ikagira ico iguhinduye ko cyangwa se ikiguhaye ya apara za content gusa zo kwiryohera zo gushushashusha gusa ibintu ako ya content ushobora kwigiramo isomo runaka ego none kuri iyo content ubo ushizeho cyangwa ku muziki abantu uburi kufasha kwamamariza ibikorwa byabo cyangwa kubashikariza kubireba abo bantu hari abamaze kukwegera kuba ati vraiment brother big up kuba udushigikira udupushinga hari abamaze kuza bakakwira kugira amagambo bamwe baramaze kunyandikira muri inbox cyane cyane nk'abaririmbyi runaka bakavuga ngo muta biga bintu korera ni sawa cyane gose kubera ko iyo cyane hagomba hasohoka indirimbo murabona ko mba uwa mbere kugira ngo ayivuge kuri Achieve Your Dream TV mu kiganiro cyanje cha the update urumva rero iba ndamufashije kugira ngo abantu benshi bamenye yuko hariho indirimbo runaka igombize cyangwa hariho indirimbo runaka yamaze gusohoka urumva yuko iba ndamukoreye neza cyane gose rero bambwira ati ni sawa cyane gose kabisa none bimeze uko abo bantu usanzwe bamamariza ibikorwa cyangwa se wama ufasha kugira ngo umenyekanisha ibikorwa byabo haraba baza bakuriha baza bakwishura kwa ngo bavugire kuri video cyangwa se wowe ubwawe urashobora uni support gusushora kubaheza batanze banakwishura ndakunda umuziki ndundi cyane ndakunda umuziki ariko umuziki ndundi cyane rero ibyo nkora nishaka n'urukundo rukunda umuziki ndundi rero ni kuwusapotinga simpaka ngo shimbire ngo urakoze simpaka ngo mbwire ngo ukora ukuntu nubwo utobimbwira nkomeza nkora kugira ngo umuziki wacu tuwupushinge utere uje imbere cyane gose aho ndumva rero abaririmbyi baragizwe ibahati kuba barabonye umuntu nkawe uza akabasha kubamenyekanishiriza impano zabo rero aha muri Buja Flavor bagufata gute uzwi mu ruhe rwego mu yandi majambo bavuze True Boy bumva nde niki bumva bavuze True Boy bumva byinshi bivana n'uwundi hariho uwundi nka manager wa Achieve Your Dream manager wa Epidey Winner abandi babanzi nyene ku bijyanye no mu content creators urumva banzi mu bwa bwinshi yani ko navuga mvuze ko kumenwa cyangwa se kumenyekana haba hariho bano bantu nyine bagize industry kudakunda gutanga ibiganiro kabo ko dusanzwe tuzi kuzwe True Boy kuko usanzwe gutanga ibiganiro ku TV atandukanye ni ntibagutumira cyangwa niwe utaragera kubaheza ibiganiro ibyo gutumirwa ntabyo ndashaka cyane gose ndashaka kuri Achieve Your Dream TV twende ku muryango mugari umuryango munini
hanyuma du supporting music yacu ndundi tuteze imbere ya none ikibazo c'amatsiko turabona yuko kuva watangira the update urubuga rwawe cyangwa se urubuga ubereye manager rwa Achieve Your Dreams turabona yuko rwabashe kuzamuka mu buryo budasanzwe cyane ku kintu kijanye n'aba subscribe ni gute wabigenje warabukinze ni strategy wakoresheje kugira ngo ukore biriya bintu YouTube ikunda umukozi YouTube ikunda umukozi rero uyihaye ibiganiro iragupubliya ikagukora publishing nyene hanyuma YouTube yawe ikamenyekana rero je kuri YouTube yanje ya Achieve Your Dream TV cyangwa se yacu kwa twayisange n'abafana postinga buri munsi cyangwa ariko sanga postinze gatatu ku munsi ivana content zihari urumva kugira iduge urumva si tegerezwa ugize neza none ku bantu badukurikirana bifuza gutangira ibikorwa runaka gutangiza YouTube channel ndetse n'ibindi bashobora kuba batanguza niye mpanuro wobaha kuko turabizi ko intango yose bigoye wewe wabishoboye gutupanga utangire ukore kugeza kuri rwo ugezeho no guhasoringa no kugira ngo no kuba hard worker ugakora cyane n'ingufu gusa nta yindi solution hari no gukora cyane n'ingufu no gukora cyane gukora cyane gute kuko gukora cyane tuzi yuko hari abantu bavuka mu gatondo kare aho ugasanga uzose sambiri ugasanga niwe ufite uburyo bwinshi uvuze gukora cyane twumviki gukora cyane for example muri ibintu bya YouTube no kuba update nko ikiganiro cyanje kibivuga kuba update abantu kabaha amakuru agezweho amakuru bashaka kumva abivange n'ivyo uri kurakora niko kora cyane kandi ntuceregwe ubahere ku mwanya none ko twama tubona ukorera indirimbo z'abasani bakomakomeye ba Big Fizzo ba Satubi cyane urabona ko Satubi muri no minsi ariko aratwika ni kubera iki cyane mu Rwanda muri kino gihe indirimbo zabo cyane muri no sama zitakiri ko zivuzwa no mu Burundi usanga ari Satubi ugasanga ni Kiriku abantu nk'abo nyine ari bo bunye bari kuri hiti bishatse kuba abarundi ubungubu nibo bagezweho kurusha abanyarwanda cyangwe ni yindi mpamvu tutashobora kuba tuzi nkawe nk'umuntu uburi update niye mpamvu bitera mu bisanzwe ubagiye neza cyane gose kandi nako kazi dukora hano kuri Achieve Your Dream TV kugira tubahe ama updates na cyane kubijanye na music ubu tuvugana rero kuno ibintu bimeze mu bisanzwe wagisanga usanga ndiko ndatwenga ati nako ndatwenga iki nako ndatwenga uyu musore Bifes on the floor hamwe n'uyu umupapa cyangwa se muri legend wacu Big Fizzo Big Farious hamwe n'uyu muri legend wacu kandi Roriro aba bantu batatu baragize ubwoba bagize ubwoba gusohora indirimbo muri cyagihe cyangwa se mu misi iheze aho Satubi yari yiganziye akarere ka Buja Flavor wenyene bagize ubwoba bari bagize ubwoba gusohora ariko babonye indirimbo za Satubi zitanguye guhora buke bavuze ngo reka natwe uno munsi tubahe natwe indirimbo nshasha bisobanura neza yuko Satubi muri iyi sama cyangwa se muri 2025 nta muntu numwe yamukoreyemo nta muntu numwe yamukoreyemo ku ndirimbo yiwe Crisis hamwe n'indirimbo yiwe ya Home to nta numwe yamukoreyemo uwagerageje numwe gusa umwe kandi novuga ngo ego vraiment yaragerageje twomukura inkofero ni umuririmbyi yitwa Kiriku Akiri ku ndirimbo yiwe ahanihe my friend uyu niwe yagerageje aragerageza buke kugira ngo amere nk'usuka mu mabisi nubwo nyine bitabaye cyane gose ariko indirimbo yiwe ya ahanihe vyukuri yarazanye umusaruro uboneka yarigaragaje neza mu kibuga ca Buja Flavor kandi nubu ama feedback ariko aronka ni menshi cyane gose ugiye no ku marezo zitandukanye ndavuga ku ma Instagram ku ma TikTok kuri Facebook hariho ama challenge menshi y'ino ndirimbo ya Kiriku Akiri iyi ndirimbo yiwe ahanihe vraiment yaradukomye vraiment urumva rero ukuye uwo wenyene nta wundi muririmbyi n'umwe yaparvenye kugira ngo yifatire imitima y'abantu ba Buja Flavor cyane ngo yihange zino ndirimbo za Satubi Saturama Bafre n'ababigirageje bamwe hariho ababigirageje reka nje ku ndirimbo
ku ndirimbo uyu nyene Kiriku Akiri hamwe na Double J once again hamwe n'uwitwa Elise Boy hamwe n'uwitwa aranje bukeya gusa hari indirimbo basohoye yitwa Noma. Ni indirimbo imeze neza mu bigaragara, ifise video nziza, ifise n'amashusho meza vraiment. Ariko nta kuntu batagerageje barapushinga y'abakiriko aragerageza atangura guponda indirimbo za Satubi cyane cyane yihumtu ngo ni burobe vraiment ngo wapi ngo ntaziriko ngo reka twe tubahe indirimbo yacu na Double J once again nawe narabikora aravuga ngo asha iyi ndirimbo tubazaniye iyi ndirimbo ni Noma tubazaniye asha nikomesha it's a warning nikomesha kabisa ariko ivyo bakoze vyose nta musaruro ntamuke yavyatanze kubera ko uyu muhungu cyangwa se uyu musore Satrama Bafre aha karere kose yari yakifatiye mbanza ngamnisho kozo ciwawe uvuga ngo none umuziki ndundi woba umeze gute muri no mwisi ugeranije naho hambere hahise umuziki ndundi sagasheshwa rumuri sivyo kurinda nje kwiganga iki niki umuziki ndundi uhagaze neza ubu tuvugana uri kuri on top uhagaze neza reka tugereranye cyane n'umuziki nyarwanda kubera kuvana kera twanye tugereranya umuziki ndundi n'umuziki nyarwanda nibisanzwe ariko ubu tugereranije umuziki ndundi n'umuziki nyarwanda umuziki ndundi ufise aga fresh kaduga ucuka bona hari fresh kaduga ariko umuziki nyarwanda ufise aga fresh kamanuka ivyo no gerageza bukebe kubisigura for example muri iyo myaka iheze wasanga no mu Burundi indirimbo zigezweho indirimbo du celebra indirimbo twinjoyinga wasanga indirimbo zo mu Rwanda ba Bruce Melody ba The Ben ba Chrisiz n'abandi ariko ubu tuvugana mbwira hari indirimbo uheze kubona yo muri ivyo mu Rwanda twa celebra hari indirimbo imwe gusa yigeze kugerageza yo mu Rwanda indirimbo ya mpano indirimbo ya indi aririmba ngo umurundi kazi niwe yigeze kugerageza bukebuke ariko ubu nta indi ndirimbo nimwe y'umunyarwanda iri kiragerageza ngo ibase ngo ivyuru umutwe zose ni ndunze gusa ni Satubi ni Kiriku Akiri n'abandi batandukanye bisobanura yuko umuziki ndundi uri kuratera uji imbere cyane gose kanatsinda babona yuko bariko baririmba ibintu bigezweho uyu Satubi ariko aririmba ibintu biri creative ibintu amajambo meza amavideo ameze neza ariko mu Rwanda baracari muri byane byo guhibongoza guhibongoza si bibi ariko indirimbo zigezweho ubu indirimbo za business ni indirimbo za Satubi amapiano urabona agamastire ziga n'indimbo zo kwisoko rero indimbo zo kudandaza ariko mu Rwanda abandi ibyo bakirimwo basikora basize ahubwo mu misi aywana okay bo tukiraho nyine ushatse kuvuga kuko umuziki ndundi umaze kuja hejuru y'umuziki nyarwanda ushatse kuvuga yuko tubona yuko muri East Africa havuye Tanzania ndetse Uburundi buri nyuma y'u Rwanda tuvuga uko bivanye na za Instagram urabona abasani b'u Rwanda usanga za Instagram hari abaratwika za TikTok ariko no mu Burundi usanga aho bitwa kuko bakaze ugasanga ari kuri YouTube uko gukarura kuvuga ko abarundi ari bo bakaze ni ku rezo sociaux cyangwa ni mu buzima busanzwe bwose bamaze kubarusha umuziki mu bisanzwe iki kintu cy'ama rezo sociaux cyagiye kirateza intuze uruhagarara mu bantu benshi bavuga ngo kubera iki abarundi batafise amarezo sociaux atwika ama TikTok ama Instagram nkena yonyene ico si kibazo cy'abaririmbyi ntabwo ari kibazo cy'abaririmbyi ahubwo novuga yuko hariho iterambere uburundi ubwatevye kumenya cyane cyane iterambere jaye na rezo sociaux yego iyo niyo mpamvu ihari ariko ubu tuvugana rezo sociaux yacu yo mu Burundi nayo irikiraza sio kimano naho hambere hahise nayo irikiraza kiraho nyine uvuga ngo urikiraza turabona neza yuko abaririmbyi bo mu Rwanda kuko bavuze ko bari munsi yaho mu Burundi bivanye muri iki gihe iyo so indirimbo ebana muri dejour hari nabakubita mu munsi wa kusanga akubise miliyoni ariko hano mu Burundi mu cyumweru kimwe ucusanga akubise miliyoni avuga ati bana turakaze baga celebra abandi aho bageze ku rwego bagezemo ta celebration urumva ugasanga
urwego bagezeho umuziki urabatunga ariko hano mu Burundi umuririmbyi watunze imodoka barashangiriye fulani imodoka abandi bagweze ku rwego rwaho kuja aha na hari yari ibintu bisanzwe gutunga imodoka ari ibintu bisanzwe ahubwo umusano udafite imodoka ari we usa nk'adasanzwe niko ufatira cotuma uvuga yuko umuziki ndundi umaze kurenga umuziki nyarwanda no kubera ko mutakivuza umuziki ndundi ngaha mu Burundi icyo kirumvikana umunyarwanda ashobora gusohora indirimbo yego indirimbo karebwa cyane kuri rezo sosio kuri YouTube niho cyaze kuvuga yego ariko nubwo irebwe cyane ntibisobanura ko ari hiti ni kubera ko asanzwe yari yubatse kera afise rezo zagutse zimaze gukura cyangwa afise followers benshi iyo ndirimbo bategeza kuyumviriza kandi bari nziza mugo ntibiri hiti ntabwo iba iri hiti ariko bari nziza none ikintu kiri hiti kigaragarira ikintu kiri hiti ni ya ndirimbo usanga abantu bariko barayinjoyinga ahantu hatandukanye usanga n'umunyokuru cyangwa umwana ariko aravuga kirisese nico kiba kiri hiti ahantu hose ugenda ugasanga uriko urayumva kandi bayishimiye abantu bitandukanye urashobora kumva izi ndirimbo kumva ni sawa vraiment ariko ukacara ngene uyigumiza ngaho ngene gusa cyangwa ukayumviza kandi tunayiheze niyabaye hiti rero Satbi niwe twavuga cyane gose yego na cyane twimanda cyane ku Barundi Satbi ni urabona indirimbo amazimisi asohora ziri creative zifite utuntu umuntu yoguma yinjoyinga ziri creative mbere reka mbandanye na kino kintu nubwo abava bantera amabuye abantu benshi bibaza ko Satbi azi kuririmba aho gaho sasa kandi ari umwami dufite hano mu Burundi Satbi ntabwo azi kuririmba ahubwo azi ibintu bitatu ariko kuririmba ntabyo azi kubera ko tuvuze ngo azi kuririmba narusha ba D1 narusha ba Dramati narusha ba Epidewina pourquoi pas hari abana bazi kuririmba cyane gose bazi technique bazi guhibongoza gusumba Satbi cyane ariko Satbi kine barusha ni kimwe gusa ari creative icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri naco ni umunyakazi uriko uravyumva ikintu cya gatatu coco abarusha gose kica gituma tuvuga ngo Satbi is the best azi kwidandaza azi kudandaza umuziki wiwe azi kwibrandinga ikintu wacumvise ndavyumva azi kwibrandinga ivyo rero bikari bitatu bikaca bimugira umuntu ari hayi ari hatari ariko se kuvuga ayuko azi kuririmba oya ari foro kuri ivyo bintu bitatu yego rero ivyo rero nivyo bica bimugira umuntu adasanzwe nivyo bica bituma umuziki ndundi utera uja imbere yego nivyo bica bigira umuziki ndundi kuba on top kuko usanga utanga kugereranya n'abatanzania ubu nito kiri ku Banyarwanda ubu kiri ku Batanzania abatanzania batadufise ukuntu mugabo uma feedback yagiye araboneka muri no misi twari turabona yuko uyu Satbi kuma rezo atandukanye hama audio mic ama boom player na yandi yuko indirimbo za Satbi zumvizwe cyane gose gusumba uko zo muri Tanzania ziko zirumvirizwa aho ndavuga za ndirimbo z'abantu bakazakaze ba Diamond Platnumz ba Jux n'abandi urumva rero yuko ubu turi hehe turi muri Tanzania turi ku Banyarwanda Abanyarwanda mwamaze kubashira hasi abagare kare kese nabo bikusaga bakavuga ngo uba twivyure kandi ariko ubu tuvugije kuri mu Rwanda umuziki wabo ufise ga fresh kamanuka siko bikimeze nk'ubwa mbere ya ugize neza cyane kandi urakoze kuba ubashije kudusesangurira umuziki ariko kandi ako kantu nje sinyuzwe tuzoguhamagara muri part 2 ubashe kunsigurira neza kuko ndabona abari by'Abanyarwanda bamaze kugera kure cyane ureba abantu basohorana amakolabo urebye ukuntu badandaza umuziki wabo urebye ndetse wanashaka mu Burundi umuziki nyarwanda rumaze gufata hafi muri 70% kugeza naho abarundi bavuze ati bisivyo reka twinyagambure aho wasanga imiziki y'u Burundi mu Rwanda itari kuravuzwa cyane bavuga ati why twebwe dushobora kubavuza twebwe batatuvuza rero baca bafata iyo ngamba yuko badashobora naho kubavuza ngaha mu Burundi rero ico kintu wowe ukabucise nje nshobora kuvuga ko ibyo byose uvuze birashobora
murashoboka kuba ko hano umuziki nyarwanda zidakivuzwa hano bivanye yuko abarundi baciye akenge kuri nabo bakunda iby'iwabo Buja Flavor bagire gwabo akenge gusa ahubwo umunyamakuru ahubwo ni kubera ko Uburundi buko buraproduza amasong ameze neza cyane yego nubwo wacakenge gute musanga mu producer ikintu kitameze neza cyane kuvuga indirimbo zanyu zitameze neza ntiworeka kuja kumviza indirimbo zimeze neza ni ukubera ngo bakunze iby'iwanyu aho dukunda indirimbo z'abarundi kwa ziri on top zimeze neza niko bimeze ya reka tugarukiriza aha ariko kandi ibyo uvuze hari n'ikindi kintu wavuze nshatse ko tugaruka arico tunarangirizaho wavuze yuko ba Satubi amaze kurengera cyane ba Big Fizzo ndetse na ba Bface ku mpamvu z'uko basohoye indirimbo bobo babura n'ahantu basohorera ku mpamvu z'uko bamutinye rero akabazo karaho ko dusanzwe tuzana muri Buja Flavor bavuga yuko bamwe bavuga ati burya Big Fizzo ni Big Farious nta muntu ashobora kumwegera abandi ni Satubi kuri wowe rero uvuze yuko Satubi ari wari hejuru ya bose Satubi no vuga yuko kuri biga bintu bitatu nakubwiye ari hejuru ya bose cyane Satubi arasumbya cyane gose Big Fizzo mu bintu byo kwidandaza aramusumbya kandi mu bintu biri creative eka no gukora akazi aramusumbya simvuze yuko icyubahiro cha Big Fizzo tukimwambura Big Fizzo ni mu legend yemuta arakaze gose nani majambo yege mu legend ubungu nta kibarizwa muri nawe nyine muvyiwe arakaze ariho nyama dushaka iterambere ry'umuziki ndundi itorishakira muri Big Fizzo kubera oya kandi aguma sohora aguma wakubita abana nane aguma jahajya abana bahindura akakutama ama rap akagaruka Big Fizzo hariho urwego amaze kugeramwo rw'ubu legend arakora neza arimba neza ariko nyama dushaka iterambere ry'umuziki ndundi niturirondera muri inde muri Big Fizzo turafise aho turirondera muri Satubi kare hari aba Dramati ba D1 par exemple n'abandi benshi nyene ntovuga bose ariko Big Fizzo arafise uruhande rw'uwo arimwo nyine kandi hajya nyene ni hajya nyene nta handi ari kumwe na bakidumu voilà aya Jesse nimezanya nawe rero abafana ba Achieve Dreams muze mutubwire muri comment murabona kuko umujournaliste wa the update abashe kutwemeza neza yuko Satubi ari hejuru ya Big Fizzo rero turagushimiye munyamakuru kuba waduhaye kino kiganiro turabashimiye cyane gose kutwitaho cyangwa se kuduhamagara kugira ko dusangize abakunzi ba Achieve Dream TV ama updates ari hano muri Buja Flavor tunababwira yuko ivuba cyane gose iko twatanguranye indirimbo ya Bface ari kumwe na Big Fizzo hamwe na Roriro yego bacanira bashwaramo anytime bacanye kabisa bashwaramo ya urumva kuko anababwira n'indembo zitarasohoka urumva ko ababizi no muntu w'indani abamukeneye mu nsange ni box ambaza kanimero no umusesanguzi mwiza cyane rero turabashimiye bakunzi ba Achieve Dreams mukomeze mugire subscribe share na comment mukudushigikira kugira ngo ibihangano byacu bibashe gushikira benshi bashoboka rero dusezerere abakunzi ba Achieve Dreams reka nabashimire cyane gose abakurikira Achieve Dream TV ntibibagire kudushigikira kuri Achieve Dream TV iyi ni TV yacu mugabo kandi ni yanyu rero tubakeneye support yanyu nta muntu yotera imbere adafite support rero mutushigikira cyane gose kiri naco reka nabike bantu ndababwira ngo ciao ciao bye